the days that we feel tired overwhelmed የሆንባቸው ቀናቶች ነገሮችን ማድረግ የምንፈልግባቸው ቀናቶች contrary to popular belief but እነዛ ቀናቶች ናቸው ለእድገታችን በጣም ትልቅ contribution ያላቸው so for years I thought እያደኩ ይመስለኝ የነበረባቸው ወቅቶች እነዛ ሃይፐር ፕሮዳክቲቭ የሆንኩባቸው ብዙ ነገሮችን እያከናወንኩበት የነበሩበት ሞመንቶች where there was a lot going on in my life but ይሄ misunderstanding I think limited growth አድርጎታል for the past few years and here's how so because እድገትንና ሃይፐር ፕሮዳክቲቪቲን አሶሺየት ከማድረግ የተነሳ አንዳንድ ቀናቶች where I couldn't become hyper productive እና ነገሮችን ባሰብኩት ልክ ወር መጠናቀቅ ባለባቸው ልክ ባላጠናቀቅባቸው ቀናቶች ላይ I felt ashamed that I couldn't do it because አደርጋለሁ ያላደረኳቸው ብዙ ነገሮች ስለነበሩ and that kind of created a loop in my life where ነገሮችን ለማድረግ ፈልጌ አስብና ፕላን አደርጋለሁ ከዛ ኤክሲኪዩት ማድረግ ጀምራለሁ and then the first week or two hyper productive and I'm getting a lot of things done and I feel great the dopamine is rushing and so on and ቀስ በቀስ life gets in the way now እንዳሰብኩት productive መሆን ያቅተኛል and አንዳንድ ቀናት ላይ I feel demotivated and so on now በቃ ልክ the feeling of that I'm getting a lot of things done ዞር ሲል ወይም ሲቀንስብኝ I feel this hit of low dopamine where incapable የሆንኩኝ ያህል ይሰማኛል እና that kind of creates a shame where አደርጋቸዋለሁ ያልኳቸውን ነገሮች ማድረግ አለመቻሌ እና የሆነ ሉፕ ፈጠረ where ፕላን አደርጋለሁ I'm going to change this thing ስላለሁ ከዛ ኤክሲኪዩት ማድረግ ጀምራለሁ the motivation runs out I feel shame ከዛ spiral አደርጋለሁ and then whatever progress whatever growth that I made መልሼ ሩን አደርገዋለሁ and then I start again so loop ጊዜ goes a limit አድርጎታል so then what I realized is actually hyper productive በሆንኩባቸው ሞመንቶች አልነበረም በቃ the real growth and now why I felt stuck and now why I got stuck is because I failed to realize this and the realization is the actual growth happen የሚያደርገው when we feel like we're not being productive overwhelmed በሆኑባቸው ቀናቶች በደከሙ ቀናቶች ነው the actual growth happen የሚያደርገው እነዛን ቀናቶች ሃንድል የምናደርግበት መንገድ will inform how much we will grow in life and once I realized this ከግሮዝ ጋር ያለኝ ሪሌሽን completely ነው የተቀየረው because now I don't have to show up at 100% always sometimes ያለኝ 10% ሊሆን ይችላል sometimes ያለኝ 50% ሊሆን ይችላል ግን ያለኝ ነገር show up አደርጋቸዋለሁ ላልኳቸው ነገሮች ሆናለሁ ላልኩት ሰውና created consistency where በፊት አቋርጥ የነበረውና ኋላ ላይ ደግሞ ቆይቼ እንደገና ሪስታርት ማድረገውና ቤዚካሊ ከዜሮ ደጋግሜ የምጀምረው ሉፕ ቀርቶ now አይቋረጥም completely I mean life gets in the way ማናችንም ብንኖር at 100% ሁሌ show up ማድረግ አንችልም now that I realize this I show up with whatever I have so if you feel like you're stuck if you feel like እንደዚህ አይነት ሉፕስ ካላችሁ just remember that ሁሌም ፐርፌክት መሆን አይጠበቅባችሁም እና ፐርፌክትሊ ሁሌም ኤክስኪዩዝ ማድረግ አይጠበቅባችሁም sometimes ያላችሁ 10% ሊሆን ይችላል literally and what you have to do is ያንን 10% ይዛችሁ show up ማድረግ show up for the things that you said you'd do show up for the person that you said you'd become and if you do that I think your growth will be amazing so I hope this was helpful